fa chapter so kuspa ia ele o lavea ele upule anga sala po se mea ile term e songa fa ia ele anga sala o le ami o tonu mana o ele atu se lau pasinga ami o tonu ale ponga nga wale mafai se ka ko iyo nga ausia le se lau pasinga ele pe aki kilo le context for someone to make this sin Jesus has to be here kaunga ia Yesu laulangi gaming mind you nga sala lo from that time ile fioma kerisu o fa pe an ka penga ile tua elanga meka o le redemptive work le ngaluanga tumi yola ale tua fatalo fatu nei fia file tino keriso ma lolo so ifo manuia ma le langi mama ia i ele li lona me alo fo le ola un fai fuinta tutto fe lo ia le vai as ia ma alo fo so ifo pasta ya no se fuera sunga fe ainga ya ia te manatu le le nei fia fi wo le fa vai aso talu ai sa tata no i fa tanga ia ma te tari tonu lava ia wa fa umai fa pea wo na o le tua lava fai al fa tanga ia le fia fi te mana ai fese tata la limta o lava dei o le sala o ania nga fainga o felo na mafuanga a o ai foi e faia ia a po le foi lo na winga ia o la foi la sia o nga le tuspa ia ile nei mata op ia se im faina a pula la titi le sumali ma se pastor mai tau tu pe fa leiva ngana e fie ila fa silia o le wale utata no le sala ia o bena o na fianga o lo na mafuanga ia po e fai le sala ia atoi malona winga ia ele si me manino ele tala e mal mai tatu le winga o le me o le sala ngai lole ole pasta tuspa ia e pei e manga ia la a mata le lei mai lo la matanga le winga o le meta o le sala alea se kala tuspa ia ile ia ole kusala le lata ai ilona amtanga malona ia wa o le simata upule e ao ona o ina malanga ina fo e tono o le lotu kirishano e se asa e fa longo i se o la unga ale simile o le angsala ia te langona se tasile o mata upu masa onga tuspa ia e ao nga matua la unga ina ma o ina langa e taua te le loa ma nofo ma malamo o le kirishano ile mata upula le angsala o le failonga mautu lava la kalale a pasta a kilo il tuspa ia onos fulmale ono tuspa ia afese la valuiva ia mata upo chapters ngale chapters o kuspa ia ele o lavea ele upule anga sala po se mea ile term e songa fa ia ele anga sala ngam ka mo male lua o kenesi man ka pulua kasi male lua fa alinga so the first two chapters and the last two chapters of the Bible ona mafu angam ka mo male lua kenesi kiminga ele ia o melanga sala that's before the fall ia ole ka pulua kasi male lua fa alinga ia nganga kiren karangoa i kemi amuli ile langi fo male langi fo so that's why since his absence there ele o lavea ila ia kuspa ia onga ka me orang sala ele ska mai maka upu so maka upu o fa pena ona matua onga ia onga tuspa ia se mta up tele tusai ma onga tuspa ia ya kalwela tusala mala fasilia pasta la ka tava va ai ile natural lang sala fa ponga me fa pena ia mole
sila fia fo io e lau sunga ia matato wo fo peo nei it's more like an introduction to this subject ole tapule nga sala tele na mata wina ma whaingoa ina nisio o Yesu kuspa ia o le amatiology, le study o le angasala. Ia por su enga o le angasala. Ia pela, that's really o mta upu whapenga. Le la tawa wa ai in the introductory terms. Il tawa wa ai la ia o le angasala lava ia tusa malona winga. Ile pea whaingoa fia. O le leus kai kula fungo le tua. O le leu stai tulafu il tusinga ia kupom ta upu e lua fe mai a wa o se tausi le tulafu no uma aya sala i se mea e tasi o no fo sala ia i mea uma o le winga o kote a le tala lea o ngai fo linga mai e mako ele ai ia mo se e sa o melang sala fe mai a fa pe e kausi kulafu no uma a ke o se kulafu ngai kas longo inga la was guilty kula funga umma. So sin really is a transgression of the law of God. Ka ulo ile ang sala I ia ole leus ka I tula funu ale tu ole upunga e maua ile upa langi ngare ka transgression of the law of God. So transgression is amore ile ngana fa vai pule lingi ile upunga parapaces. Parapaces means overstepping. Lo ingar karafa pe le lainga le sa kaunga la ku e ngaka mai I o kapulaanga awala ku e over ku o malenga let's say so le lainga le tu la fono le tua ala ku e le ngaka ku la fonga la ku pasi ma tu la fono le winga langa o le si pe o le si winga nga por sem kalanga le upula vale ang sala e pe ma tau no kele la vala o te me susu ya e mai upu e lengi po e pelu ia kasi lava longa fa sa mo o le angsala ia o skemi transgressions o le lawlessness fa pena ia e feliu ina e matato va ai e tu sama male o mai kuspa ia so o le angsala la o lo solio tu la fono le tua kusa o le kau sia le lenga le you overstep pe ole si winga nga ole upule parapaces so ole ile roma nga fa upus puma le lima mai a wale tu la fono e tupu mai ele tu osa a wa pe ale ai se tu la fono wale ai se soli ai lo nga folinga mai e alanga ele ang sala langa la ye kula fono pe lo fu no tata la noa ile mata upul faultanga o le amio tonu e mana o ile tuor se lau pasenge amio tonu ale ponga nga wale mawhai se sio ka ko ausia le iyo nga ausia le se lau pasenge le le nga la nga sa Yesu le lo futuno ta o amio tonu wina tato le lo futuno ala fatu tua ia pela nga that's when e sa o le doctrine le masanga no sunga le justification e justify e tato ile amio tono le tua kusala ngale kupui le justification ngale le mele le imputation of righteousness pela e ofela lang sala there is an imputation of sins as well as the imputation of righteousness ile justification le so ila tava ko I falling mai ele kala kuspa ia e alanga ile anga sala onga ua ia le tu la fono wa ole anga sala o so lingo le tu la fono ale ile tu la fono yes o loko ola we're talking about the chapter 1 and 2 of Genesis le keminga la ile ise anga sala ngai lo nga faia me uma eva ma kamu mal sa loto onga ile ise kemi lava nga le fa alongo I mo le ska ile kalan fa ko fai pula lo makai lo ngamale malele malanga pe kala ale tua so ole memo muala ile anga sala kusa wa soli tangata le tula fono ale tu over malenga over malenga o vanga longa lua a pastanga e ole anga sala ole le mafai le tato ona ola tonu po le ola sa le taula inga
it's a failure to conform to the standard of God. O le upu e lengi ngai ai ole hamasia. Hamasia, it simply means to miss the mark. And we all miss God's mark. Kusa fa peole kai peole pulse ai fu ngale sa kaanga hit le pulse ai. Ia awa misi. So that's an illustration ole winga ngale upu hamasia ile ngana tu se tu spa ia. Kusa aku se sfia sa sa tau na ola sa o ma ola tonu. Ola ami o tonu se laupa singa tato. Apangale sa o lo lang sala lolang. Fare tonu lo mea. Ia kusala wa misia tato le maka misia ka ko inga ami o tonu le fina ngalo ai le tua. That's when Romans 2:23 comes in. Ole upulanga fa nga olonga winga nga ole Mr. Mark ole upu elengi na fa upule tolu ole hamasi ave mai a wanga sala tangata umalava ma ole o le vi inga mai le tua. For all have sinned. In other words, for all have missed the mark and fall short of the glory of God. Longo inga wanga sala tangata le ia maskaka isa ia o mero o kala e manatua le mere tarango so le illustration ma senga antala no le mera vale le sala ma kore ka karango le fa ponga mele na tura o le sala a fa peva inga ia ang sala malava ang sala po ang sala fe lolo ma I va nga se lua. It's going to be like this. O lo faia leo mea la família tua o ngai faia. Lua. O lo le faia o mea la família tua e fai. Kai ka inga família kala le tua. I ava lo te mama lo tina. Whakai ka inga nga o le anga sala o lo le faia o mea la família fai. A le ava la. Ia, lang sala nga O le mafuanga ranga. Le yelfisinia. O le O le mafuanga nga o le. Ole poi kafsi mo o ani mafuanga. O nga mela nga ua ile ava wa pe o le vai fa ka. We're coming to that basta kusa male kusa il fa solo tu le tateo o il kala kuspa ia il mea ngala inga o mai lang sala a perfect ta inga lo ke fai atu tu sa mala so noanga ongole pe fa pe e fa senga ma fa matala se fa makalanga faingo fie la vale sala o mantolo kava ai o lo le ska ile tu e soli tu la fono ale tu il va nga mo lenta ti lo ai ile paralysis nga pour transgression of the law of God, like you overstep the line ila le ka ki lo you missed the mark. Yes, you missed the mark. Mai la kala paulo wanga sala tangata longo inga ole upulanga sala inga ole upunga hamasia means you missed the mark mai ole mamalu le tu lo inga fa pe if we hit the mark lo inga e o tatou le malo le tu sadly we missed the mark you al ponga la elenga ngai ka mai for all have sinned for all have sinned and fall short of the glory of God. Kusala o le wingala talau te tu o kau famkala inga le upule lang sala o le sala la kusa ua fai o e mea famele tu o ngai fai ie ma lo le fai o mea la famele tu ton fai le as fai ka inga o mea fai mai le tu o mai o tenga oi ai alu enga oi that's anga sala ie le si mea fai mai e fai o to moli mau ai le moli mau la that's ang sal pero inga ngala kala o fai o me família ko o fai po lo le fai fo o me la família ko fai I'm appreciate for ka ko ia le upuna fasa mo e tato a ngata mai ia le upula ang sal aki kilo ai e luosi le pela ngai o le anga marsal o inga o sa wanga o se o sala la wanga o ia pe ka furi wa pe na o yo wanga e fai ai o sa tu sala o sa tu ma sa wanga o sala ese mal mesa ka nga ia ele fa ka bala ia ko inga ila lo kari la okay ia le fa so lang sala la ia
First, we overstep the line. Second, e kusai mala o mal just pa ia. We missed the mark. So, o upulong kolu lang, I found out kuspa ia, le upunga anomia. Anomia, it really means repelling against God. Ngaile mua Ioane, mata upo tolu, fai upo fa. Ngaile fai tau fa pia, o ilato umalava o e fai leang sala. Ua lato soli fo I tu la fonu. O leang sala o le soli tu la fonu lava lea. O le upula ngā soli fo I tu la fonu. Ia o le fasa moanga ngā o le anomia ngā. Kusi o le ansala le te e atu le atua. Rebellion against God. So, o le ansala ngā. Pe a whamakare se mea la kamai. Pe ngā tonight we can just look at it in introductory lecture I le ansala lava. E vai la sautala I le winga o le mata upu le o ta ua. Le luai hanga sala. Ia, le hui pi ka original scene. Pe o nei loa ini. Vai nga I se whamkalanga I pulanga le ai. Wai pe o loki kiki loko e walu ka kousunge I le ang sala. Ia leo pe fo ni mena se I ka kiki le winga o ka upu le me ka le luai ang sala. Po original scene pe o nei loa ini. O lang sala le pastor du sai mala ofisili. O lang sala le e whanau mai maltangata. So stangata lava, so skangaka lava e whangau mai wang sala. Pe mga au pele ai, alangal karangan kuspa ia. Langa e whai inisi o so nga o whalungu mamata wina ia le lato o nga whai mai ele stangata ele ferme le o lo whangau mai wang sala. But o lea o nganga ar kuspa ia. O kalanga le Roma e 5:10. Lea o whai tauina whai mai. O le nei whaapei ona o mai o le angasala I le lololangi I le tangata e to atasi. Manoa ia. O le oti foi ona o le angasala. Ona o mai ai lea o le oti tangata umalava. A ua angasala umalava. So ua angasala ka uma. Just as sin entered the world through one man. Talking about Adam here. And death through sin. And in this way, death came to all people because all sinned. O ila le whanau mai le o ngale o le imputation of sin. Kusa ua o le angsala a kamua, angsala o mai tātou. Like it or not, that's what the Bible says. O kalanga a kuspa ia. So taluwaila ona e angsala ka umolonga winga ua tatau ia I tātou le oti. E wale whai mai e angsala ka Kusala a tauloa le, every time e whaalong ka ko le upulea o le urua i angsala po le original scene. O lo talangoa anga I le angsala a kama eva. Nanga iskemi ua fallinga mai e u whai mai tangata o le urua i angsala lenga o le whasioki e kaino o apelu. Ale ai o le onga tuspa ia o le urua i angsala. I kangaka lava ia. I le kaua ki a polo manu kongi mai lalo I le atua. Alo karangoa kako I le lalolangi I tangata. So the original scene or the first scene ever. Akam. Kusa male makara kuspa ia. Ia meranga le oso mai lo le ongo lua kolua loma. Romans 6:23 mai awa o le oti o le totongi lea o le angsala. O le angsala la o longa kongi le oki. Le o angsala umala o longa kongi le oki. Fika ula kala le a Paulo I aloma. O angsala tangata o ingala e o kaunga oki ka langa e angsala tangata tusa e markala a Paulo. Fai mai fai ka vika ia. Nga whau mai le angsala. Sa ia Paulo. Whanga mai kako malang sala, wang sala tangata So, ka ula le original scene, you think of leang sala a kamu, le wang sala mai tatu. O te vai atu rai ngale I le kuspa ia. E iai leang sala le tau o leang sala. E le o ti ai.
ia po le ang sala fu i fa pe fanga fa pe le be ta u le ang sala ele uti ngale ko nga e se fa manga pasta di kurang de le mua Ioane mta po lima fa psfulonu e mai Ioane mai a fai ua iloa se tasilo na uso ua na fai se anga sala ele hi uile oti ia whaatonga o ia mo ia o na fua ina mai lea o le ola ia te ia mo e anga sala ele hi uile oti nongo inga o iai le anga sala e uile oti o te lefa i atu ia auto whaatonga atu mo le anga sala nongo inga e lua koe nga anga sala le tau e ane le tau e ane i e tusai ma karatus pa ia o le anga sala e oki ei ma le anga sala e le oki ai ia o lo fsili la po le anga sala le ka o le anga sala a femel fa ko nga yang ka kalo mo le anga sala ngai ele oki ai o le anga sala ngai e oki ai a wor ka kalo ai le mo yo ane ma ta po to fa pe on fa men ele anga sala stasi o e tu mau ya te ia o se anga sala ua leva ai o ia te ia ua le loa foi o ia e ia mai no one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him nor known him. Longo winga falling. If you look at the context of kusha yoange ile to inga olanga le manga o ile tua compare la mal fai upule nga fai tawina nei mo yoane mta po tolu fai upu yonu mai ele se e kaunga sala o e tu mau le tua malora o se anga sala ua leva ai o ia te ia ngo inga o Cristiano pe un fema yoangi o te loto ongi anga sala sis ai anga sala stas ya o lo folinga me o Cristiano e anga sala ai le ola ile anga sala ko inga anga sala la nga le anga sala Cristiano fema la yoangi mantua ongi ngalo ki o kala le fema lo na uso the brothers fema afa peva ai o lo uso o anga sala ile anga sala nga ele oki kalo la ia le yai feme o ngai kalo se ile anga sala le lang sala le oki ai no inga la ko va ai fa le i lua anga sala lua ko inga ka la fa anga sala ia o le anga sala ka o Cristiano ma le anga sala tangata ele tu mau no one who lives in him keeps on sinning. So sinning is one thing, keep on singing is another. O ila o ka la fa wa sala o la nga sala langa la fe mai o mai ma ke me kalo I fu la foi la deliberate lava la yola ele I fa ola ina pe ko e fa ngo fi al fe ngo kala ia fa ola ina o la yola ile nga sala o kaunga sui alai e tu sa la ma o ngal tu spa ia o ngal auteli o le anga sala la nga le e oki ele o fai ka stangata Cristiano la fai tangata funga le ele Cristiano ai le fi Cristiano pa kango e reconcile uma ia o nga mavaenga uma tu sa mal fasi ngo mai al tu spa ia nungai foldinga masta ka foi ngale o lai o la lang sala la for kusi o karatia foi ngai sa wili le be lo fatu noa e ke le lo fatu noa ngo o fa ke le ngo o lang sala fa wo pe ngang sala se fa e foldinga mai la o ko nga ka fonga le o la ba e o la to lang sala ma fai lang sala mai le kuranga de ele fengo fi ele fengo fi ia ta ple tu sa ma fsili le ai pe en fait o le c'est surtout la fono a nga le hermeneutics o le fatanga le tu spa ia fa le liule tu spa ia wa le unity o kuspa ia the criminal kuspa ia me umala ia o tātou roa ngai la siri pasta i bele au leo ka ko lo ngai ma li o tātou oli na whaamanga lo i tātou ang sala a hele ang sala le tā ua le ang sala e le ma whai o na whaamanga lo ina longa winga
Lunga winga la e ileanga sala e le o ileanga sala uma e mawhai le maliu o Yesu ang wha maano lunga fo dinga me ileanga sala le mawhai le maliu o Yesu wha maano se fai se wha pula pula ka pula pasta I kuranga now we see a contradict here wale wa o ina tato e mawhai le mana o le toto ke risu e mawhai le mana o maliu Yesu o na wha mangalo inanga sala uma ia leo fai mai ia leo se sivele fai mai ia kuspo ia fai mai e mangalo siang sala uma alim fena mangalo leang sala lea pero mo fai e mo malo se me falling a contradict that's a red light e me anga wa nga fale kong ole ilo kuspo ia wali lama susu it's always us and do not forget our golden word context context so ila fa upos fuma le lua punga o matai ful lua fuma valu nga pa pen o feita wina fa sa mo fa mai fa auta o la ona o filfilia o la upele o lo fia ia lo loto o te tuina atu lo nganga yo na lunga e fa ai lo atu e ia le fa masinonga inu ese fa mai o te tuina atu lo nganga yo na lunga ya nga uta o le fa ipula a pasta ongole o le anga sala le ali mai o le anga sala against the Holy Spirit o le anga sala langa le fa mai le mfenga fa manga lo inga le Mateo sfulu lua la vanga fa ipulua fa mai a ua la ngona le au farisaio o na lato faiane ile ana le se no pele spulo le li yo te moni e le tulia le nata ngata o te moni le anga sala la le o la lang sala o ta wina me anga fai le anga pa ia satan o attribute la uli ia nga luenga le anga pa ia sa kang kusa alanga va ai fa longo ai ka moli mawina o Yesu o le alo le tua ele fia ka kongo ai fai fora Yesu va venga umana fai mana la unga o le mana o le anga pa ia ele fia ka kongo fo ti libre da fa mela ulia o va venga ro fera kamale fa mara o longa le fai o le manga pele spulo le li o la lang se va ai kusa ngawa bela le ko le fai ile nga pa ia o le wo nga duena nga pa ia mele a le fameda wo i o nga duena le sala langa le kupu le sala langa le famei Yesu ele ma fai ona fa manga loinga o fa o kasile o me pixinga o fefe ya sola o lo fa no so fefe au ia mata to fe mai le ia lo wan sala le ang sala against ele Holy Spirit ele mfen fa manga wa mind you wan sala against the Holy Spirit ele se me ka o se ang sala agree ele Holy Spirit but o lang sala kupu i o le blasphemy po le fai i le anga pa ia o le fai la le anga pa ia le o fai la uli ia fai le va venga Yesu so kan fai kau ia le mata i o le sfulu tolu tasima tolu lua fa mai o le mele o te fai atu ai sa no anga e Yesu fa mai o le mele o te fai atu ai ia te o tou o anga sala uma ma upuleanga e fa amanga loina ia i tangata a o le upuleanga i le anga pa ia e le fa amanga loina le i tangata ai se fai upu le tali o tangata fa amanga loina lea a o le fai upu i le anga pa ia e le fa amanga loina lea i le o langa nei po o le atali o fa fiang fe Yesu kalanga la fai fa kauinga ia mangua o Yesu le fai anga luenga ia i le mana o le anga pa ia il fai upu full valun ka upu full lua le enta fai tau ngei mai o la opele o lo fia o lo to tu watu o tu ina tu lo nganga i ona lunga le nganga la lea ya Yesu ma fai e ia va venga ia i le mano le nganga pa ia le a mena uli o le manga o pele spulo le ali o te mon le fai Yesu ia va venga ia so o fasili la e mawhai e se si nga sala le kemini mea nga whea koe pasta le tasi o mea e whai le hermeneutics ka kole historical context ti tilo
So this is one of that. Apala le rule nga. It's history. It's done. So for someone to commit this sins, mind you, ola uli ia mai ala ko va aina fa alongo ma moli ma wina. Ira nga luenga ka la ima va venga nga fai Yesu. Alang fai mai ang fai pele spulu mai a ola ngona le au firsayo na la to fai ane lea ana lese no. Onga ufa alongo la uli ia ufa I va venga ia ma mea ia ala ia so kala fa alongo e referred fai po lua kolu. Onga la fsile ka fai mai ele ola tali ia leo Tavita fa alongo lo fa sai o fa kalanga fa mai lo ia leaders pola fa sai fa mai o le mana lo prespulo o fa su va venga ia fa malo lo ia le ile so o le mea la o le e nga lo fa ka ko ilang sala le e fa va mai ele ma ngalo le olanga ngai ma le olanga atali ngoinga le olanga a koangi ma le olanga whaavau e le maa ngalo lava le angsala le ia ula ia pe aki kilo le context for someone to commit this sin Jesus has to be here kaunga ia Yesu laulangi le keimi ngei whai anga vāvenga ma la unga ma whai umaranga ministry nga whai keimio iai ai o aku kanga karanga maka whaalongo I mai o le mana o satani leo whai Yesu vāvenga ia then that person commit this sin. Okay. That's the sin, if I may. So to simplify this, afa pela si mai si em fai si nga commit lang sala le fa manga lo inga le. Answer no. No. Lang fu ia o feo ia kupole me le ang kupumomo. That's why I'm saying historical context. Historical context. O Yesu le fa malolo ina. So it's history. It's done. Jesus is not here. For someone to commit this unpardonable sin, Jesus has to be here. Kaunga iai Yesu fa malolo se mai. Ai fai se kala si. O le manga ki apolo. Ngang kupula lang sala ele kupu se kako ele kupu yo fiangi va venga fai asa uisi fai mai ma la o urus ka pisin fai kalanga la uli e fai la ko show yo kawala fai kala wa le am si o malo lo wa ki va kusi show mo pe lawe kong ye foi ngale pe le nganga pa ia le yo ko fol la isi po yo me o so le po ko fisili po sa po se nganga pa ia le Ori si mea pasta. O fea e ila uri ingar keming o pandemic ma. O son mi se la isa mo. Fea le au fai mananga. Alu le aka kupolo ngai fenga COVID-19. Ala ingo ngofua. Ia o fea la uri e vavalo mai. O umanga COVID-19. But still la. Era kua vai mai de COVID-19 na. Eu e eles kakanga fa pega era ku vai mai ai. So ke mangkuanga kara asia ko inga one of my teachers fa mai o le sfai longa te lo ka ola mama o amale me oi e ke lo ai e ke le o e ke le mfainga e commit lang sala le o lo fefe ai e ke fefe ke o e commit lang sala o le unpardonable sin blasphemy against the Holy Spirit le winga la tala no one can commit this sin again. It's like one of a kind. It's history. It's done. Ngala woli ia nga ia ile asonga. Langa ia Yesu ma faile va venga le. Ma fai mai o manga ki apolo. Pa wanga ka kalang commit lang sala. La fa sayo le. Ele ma fai se a mi ole anga la langi ngei. On commit lang sala le. O fsili fa fera ka e a mi ole anga ale lo Yesu e alo se oli. But he didn't commit this sin. O le sin lea o committed ka nga va ai va venga va ai fa mongianga e mongia Yesu le alo le tua. That's the chance fa ola ngai e le ikar konguai e le fia ai fai le mana o le anga pa ia a femel manga ki a po Yesu le pe fo mi Yesu so this sin is when you attribute what Jesus did to the devil for me oi o mangaro ki apolo when Jesus is right there performing miracles keming
ele mfenkup se mea nga. Yeah, for someone to commit that sin, for someone to commit that sin, Jesus has to be. Yeah, come before me. I'm aware of this. I'll fair kulo kala le apes. Poi fe lam fing falung. Lam fing falung. Yeah. E tanta ele que com kala le. E pe on fa ku me vanga fai kau. Ko fai kau. Wa pe lo la ngo foi da so. Te o mong desa. Just the spirit Yes. Just the spirit. Yeah, ko nga me la nga po sa ele ni Yeah. O me la nga le la fai e nisi la mfen fa longo ta noanga le ta no le so nei po just the spirit just the spirit le fa ka just the spirit po sa o Yesu de po sa o ya me ko fa ka bunga just ma yo o me ka fa pe on fa ele ya ta o se atuanga ai fa peanga ka mai kaka aloma pulea ka it has to be from the Bible. But we don't have any ideas, it's only the Bible that tells us. Yes. E fu umana ka por kana ide o ongar kuspa ia fa pe nga fa maungi o Yesu sa ia ki e forsai ia o ia o e so si mai ku ko. So if I can say something tonight, mo pa angata no le su a fa pe nga e ola mo pupule le angsa ia e mali ele me fai o ngang sa la garanti ele me fai stanga o Cristiano ko e fai se me ele me fai fa kule ko ya o dude sa mangua we are now lord by Christ and we are indwelled by the Holy Spirit. Ele me fai nga fa tu ina ita to le ang pa ia e fai ngai ko nga so we can't commit this and even people without Christ they can't commit this. Why? Because Jesus is not here. And he will never do what he did before in this life. Asi ala nga lai wo lunga lai le tu tam tama fa tu mo tato ko sa vola Yesu ele ko fai nga va venga fa pe fai o le mele ka ngai do le tangata o le history de ka ngua o le history me o ke mo Yesu le ko po le mele o ia Yesu foi Yesu. Well, hermeneutically speaking, this is a historical context. What that means is the history is something that lang kupu man pawanga ke me kupu it's happened, it's done. So pe ya mele ka ngoi foi de la kunga la salo Yeah. Mai la sa mai família o la salo mo di ko waso yang ka Yesu le ngo e ke fa ku Yesu le o ki sau fa ai mai yo ki mai sio yo ngo Yesu na yo na o nga ye fa ku nga ko o nga ye o ye le ola e le va pela nga ku Yesu la sau fa fo ka o di ngo la salo sau do la salo yo o the history for nga So it's an interesting thing to talk about. Le mata pule lang sala pe on ver afe se la vol viva ia chapter so kuspaia anga le fa chapter se missing inga it's the whole Bible talking about sin. Mind you nga sala lo from that time ile filme que visu o fa pe an ka penga ile tua elanga meka o le redemptive work le ngaluenga tongi yola ale tu se o nga fulfill fata ia Yesu. So ele sim kama mela ia mka pulang sal it's the whole Bible talking about sin. Okay, foi também waka fa no foi ni ang sala la le fen fa manga loing urenga o siang sala man feng fa manga any sin you can think about. But the good news is no one can commit this sin. Ele afang I'm aware lo tanga umakar kongu ta tala le but ila over ayaku when you try to keep all the rules hermeneutics this is the conclusion we come out with. Olea no one can commit this unpardonable sin. Ile olangangi ka ke hola ba ore ko Yesu na o fa ko le ku ka ka pangara o Yesu se lo di
Ian ten someone commit. O kakamo mua commit lang salanga wa pe wa nga fair cool o kala me nga so no. Ia malo ni. Ia msalo si tau puti tui fitala no ni ia pe pala o tere ina pele. Le amatanga o ta fu yang sa. If got graph social animal tour talk about scene again next week in a more profound way theologically ile mulfafunga apa anga foi ma tato ua multemine peonga ole fa maka osiren ka kalongo de winga mafuanga mai va sole ia tato va ia tile wa stasini ka puele ko inkaresis ile ko fiata fa lo ta pangale ia osemta upupitsili ona ta ua ile o mal tu spa ia o lenga e ka o fongo o vanga a korkus ba ile na le duale du man ang sala lo amako le lu mo si lu chapters le ku ele o afia ke lo meu ke do ka ko pasi le ia fa ka ya tu pasta le fiafi ma lo la vole ta pena ia o le monia ia fa man ile tu o foi tu sai man lo tu te fai ya o ina foi o le tu ia ma le vai ina ma fa ma na ma ina foi o le fionga o la le tu ma lo la vale o le tu vivi ma le o la ia na o le tu e fa maniat sai manga ruenga mani madu ai fai o na finga ngalo ia ma o te taritonu ia o le fai unga ngā re tatu ta o te ni a fiafi por karame ni a fiafi tau tua nā ma oi like comment subscribe ia e whingu whiwhinga ngai koe karango e fu inversa fo ia ane rei taimi whamanuia le tua i lo loto soifo